KTV bafowethu njengoba hleze nazi bafowethu ihora elenjabulo namhlanje ngizojabula noMagumede njengoba wazi bafowethu ukuthi ema usibona usukwazi ukuthi sithinte insizwa bafowethu emayibona thina ziyazi ukuthi sizokhuluma ngembiza emayibona uMagumede ziyazi ukuthi ngisho emgwaqeni Magumede wembiza Mhlaba sasuze nginoma wami bafowethu ngimvakashele namhlanje kumnandi sizokhuluma ngento ezihlukileke namhlanje njengoba ehleze ekhula bafowethu kubalekile ukuthi empilweni ukhule wenze umehluko uyithole njengoba eyitholile nayo ukuthi ngaphandle ngithi uyambona ukuthi manje usegqoka kanjani okukhombisa ukuthi uyakhula izinto azenzayo ziyakhula zisiza nina umphakathi waseNingizimu Afrika. Mawami asikubingelele sikwamukele la kwiSelect Africa TV. Baba kunjani? Ngiyathoba kakhulu mama ngiyaphila ngiyajabula nawe uyazi ama senginawe sekuzohlala manje kuhlanye uqhahlaba umfazi asuza mithe umndeni mawungasandi akulungi yebo baba mawami ngiyathoba kakhulu ngila namhlanje ngize ngokuhlukile sithi ake siphume kancane embizeni sesimithizile sazalisa abanye bayibalekela izingane bengazondli ngenxa yakho Magumede ngiyakushaya ke manje so ufuna umkhwanaza ngilande Kuthiwe khona izingane ezingondliwe ngenxa yami usuke eyifikele yena umuntu udokotela. Mawami namhlanje sifika ngokuhlukile mfowethu siyazi ukuthi uNkulunkulu usephinde wakupha amandla idlozi la kupha amandla la kukhombisa indlela ukuthi okay ngaphandle kwenza imbiza kodwa kukhona ukwazi ukusiza abantu ngakho mawami nayi imsamo yonakala naba abantu bethi bazama imsamo bafuna ukuyilungisa akwenzeki umuntu uphuma uyangena kubantu abahlukene because ezinye zezinto lezo ukuthi kunabantu abadlala ngabantu ethi umuntu ngiyakwazi ukuyenza into kanti cha akakwazi ukuyenza mawami isithathu sibeke ngiyabingelela nami kuSelect Africa TV umhlaba wonke jikelele ngingumama owathathwa nje abafana baka Select Africa TV bengithatha lapha etendeni lami emakethe hayi bangithatha bangibeka ema office amakhulu labo. Ngibonga kakhulu into abangenzela yona emva kokube ngigezile umsamo ngangenisa abantu abadala. Lana ke gegezeni umsamo baba into eyishaya abantu uthola ukuthi uselungiselwa abantu abahlukene umsamo ukuthi mawuzolungisa umsamo engathi ungaqala lapha ya njengoba ugogo engivezelile ukuthi kumele uqale ngokuyogeza izikhwama zilahlwe lezi ayikhwama zobuthakathi ezazikhona kobaba mkhulu. Uyayizwa lento engishoyo lezi yazikhwama leziyana ngoba uzobageza kodwa ungaphathi indaba yalezi ayikhwama ababezilokhu zile lezi ayikhwama fanele mawubageza zona kodwa zibe seziyolahlwa somewhere ngoba vele uzobe ungaphethe izikhwama uzosho ngomlomo ukuthi uzozilahla uzinikelele ukhiphe imali uzinikele uthi ngizilahla kulesihlahla noma ngizilahla kule ntaba noma ngizilahla emfuleni othile lezi zikhwama zilahlwe zigezwe zihlanjululwe bese uyabuya ke uyabageza abantu abadala bese kulungiswa igceke mase lilungisiwe igceke bese uyabafaka ke abantu abadala ngoba ngeke ubafake egcekeni elingcolile ngeke futhi uthatha abantu abaclean abadala abaclean ubahlanganise nabantu ababengcolile ababethakathi uthi uzobafaka ngoba kuzoba inqova kube wesi kakhulu kunaqala babevele belwa vele ngoba babevele belwa abanye bebengangenelani bengezwani wena manje usuzobahlanganisa qala ulahlise laba uthola ukuthi imndeni bese ithakathani gadlana ngenxa yani yomona inkinga kubantu umona ukubona omunye nemfuyo eningi wena ungenayo imfuyo ukubona omunye ephumelele senabafazi ababili wena unomfazi oyedwa konke lokho omkhulu nokhokho uthola sebeyagadlana nigadlana nizalwa mhlawumbe indoda eyodwa nihlukene ngoma fanele ke lezi ayikhwama uqala uyobalahlisa lezi ayikhwama usho ukuthi uyazishiya lapha kulesa sihlahla noma kule yantaba noma kulo wamfula uyabageza bese uyasinikelela bese uyabuya ke so uyohlanjulula uyagezwa ngemithi yakho nehlangene neyiwasho bese uhlanjululwa ngamanzi aclean omfula ohambayo bese ubuya ke sesiyofaka phindele ekhaya lakho ke manje sesiyoklina igceke siklina imithi etshalo yabathakathi ekhaya lakho lento ekuthiwe mhlambe kunemithi ekhona egcekeni fanele thina sithole imithi yokubolisa sikline igceke sichele egcekeni bese siyabethela siliqinise igceke amakhona wonke nasemagate nase center legceke
emveni kwalokho ke bese sifaka abantu abadala mase sibafakile ke abantu abadala ke sesibenzela ke neladi labo ukuthi ukwazi ukuthi ubanika ukudla kwabo emveni kwalokho ke mase bedli benike ukudla kwakho sengikushiya ke mina ukhamba lakho engikushiya nalo ele mina ke ngikhule kuthiwa ubulawu obumhlophe nobulawu obubovu ezosetshenziswa ngiqale ukuzwa ngoba sengiphethe lengubo ngoba sengitshelwa ugogo ozala ubaba okuyena okhulumayo kakhulu mangabe sisuke senza izinto zasemsamo yena uyayakhuluma ugogo wami kokunye ekhuluma ukhulu wami wathi igama lakho lobubulawu kuthiwa isambulo. Oh, okay. Ikona ilona khambo engikhule ngalo ubaba bevamile ukungenzela njengoba ube umelaphi wendabuko ubevamile ukungenzela engenzela lolu khamba ngilenze 7 days olumhlophe ngibese engenzela 7 days olubovu aphinde futhi angibuyisele kwelumhlophe kusho ukuthi bekuba 21 days ubulawu obumhlophe kulanye ubulawu obubovu uphinde kubuyele kubulawu obumhlophe njalo bengenzisa ngiphahlisa ngiqeda ukuphahla akhingwebu le athi ngidonse ngamakhala nangomlomo ngikangibhixe ngayo umzimba wonke phinde futhi namathi angikhe nami ngiyenze njengoba tengenza ngingazi ukuthi kwenziswa yini kanti bangifihlela ukuthi ngizalwe ngibethe ngizwe ngogogo mina naku sengithatha lengubo ukuthi kanti ngizalwe ngibethe lengubo bengibalekele iveza kumina kodwa kuba kwabanye abantu abahlola beveza le eblue njengoba ngayenza le blue iyona yokuqala engiyenze ngo2020 kuthe kumina mebeveza le bethi akusiyo leya funeka le ngathi ingwe mina ngigqoka ingwe ngiyintombazana ngiyasaba wathi hayi uzoyiqoka mntanami yaphoqa nangempela ngize ngayigqoka ke ngonyaka odlule kuthe mangigqokile futhi hayi izinto zavuleka isambulo siyambula yabo umuntu othi umuthi akawumsebenzeli noma umuntu othi unenkinga yokuthi izinto zakhe ivalekile isambulo siyayivula izinto futhi engathi ungasihlanganiswa umelaphi wendabuko okwazi ukusihlanganisa ngoba kuyenzeka usithenge esesihlanganisiwe kodwa singaphelele kahle naye lo muntu usithenge usihlanganise ngendlela yakhe. Hayi ngiyayizwa mama uyabeka iyacaca babukela beSelect Africa TV ihle noma Gumedeke bafethu njengoba benichazela nje ukuthi ngempela asisho ukuthi imbiza sazenzi siyazenza futhi uzayithola but sikhulile ngakwezinga sithe upgrade mawami mhlambe uzothi umuntu lapha ekhaya uma sengilifaka lolo dlozi iziphi izinto noma izilwane ezisuke idingakala ukuthi angibe nazo. Hayi kuba izinkukhu baba kuba izinkukhu kuba izinkukhu impangele ublack and white qude nesikhukazi kube impangele red and white qude nesikhukazi bese kuba ilokhuzana iqude libovu engenambala nesikhukazi sibovu bese kube iqude nesikhukazi simhlophe kusho ukuthi zu8 be le ka9 ke emhlophe ile yokugeza mase nigeza abantu abadala mase nibuyile kuba hlambulula lapha nabalahlisa izikhwama yona ingena kuleya yokugeza eya9 ezokungenisa abadala nje zu8 bese ke kuba izinto zelada ama fruits yabo nama sweet nama chips yabo nje uma suqedile ke konke lokho sokwenzile sekufanele kubenzele isithebe mase unamandla kodwa hayi ukuthi kuyampintsha nako mase unamandla okwenza isithebe ke wenza isithebe samakhehla nesezalukwazi imbuzi yamakhehla nembuzi yezalukwazi. Ngiyakwazi nima wami ukuthi okay mhlawumbe mangibona ukuthi nginamandla ngifuna ukumpintsha konke base ngibona ukuthi ngikwenzile konke lokho ngabafaka egcekeni ngalenza ilade at the same time ngibenzele nasisithebe ungabenzela baba ungabenzela kunankinga kusemandleni nakho yebo mawami umuntu onamandla kakhulu abanye abantu uthola ukuthi bafuna ukubhekela izinto bahluleke uze uyakuveza ukuthi kwesinye isikhathi kuba umuntu onohlanga okwazi ukubheka izinto zakho umuntu onjani onohlanga mawami umuntu onohlanga baba nakuba ngeke ngande kakhulu ngabantu abanohlanga abanye abanohlanga uthola ukuthi unohlanga lolu ligcatshwayo yes uthola ukuthi ucabe ngamajaji
thola ukuthi ucabile kuhlanganiswa nje impande le yamajaji hlanganiswe nezinye impande ongibonisele yabo nje novela emoyeni yabo namafutha einyamazane yabo lezi inyamazane ezihosha kakhulu njengempisi mafutha enhlwathi yabo mafutha ezinyamazane nje ezidonsayo uthola ukuthi kuhlanganiswe lezo zinto yabona uthola ukuthi abese yacabanga ngalo ke omunye ufake cocaine nasemva kweindlebe omunye uhlanga aligcabo limini kuya ngokuthi inyanga yakho ikunika uhlanga olunjani omunye athi ilokhuzana ilelokhuzana lena ishise emsam bese uphinda ucaba into enjalo yena umuntu abakwazi ngempela ukubamba ke ngayo ya hayi bayakubamba ke lapho ngoba babamba mina bengihambile kakhulu eZayoni hayi asikho bese ngihlolela ngahamba echibini akekho bengihlolela kodwa kuthe mangabe ngitholana nabantu nohlanga futhi la eThekwini ibona abangihlolelayo ngoba omunye owangihlolelayo sihambe komunye umgidi owawukade oweZayoni kuleminyaka ephelile ngithi 2024 abathi mabengihlolela bangivundulula phakathi kwabantu abaningi ngicike ngasodongeni iZayoni futhi ngamtshena owekade ngimemile ngathi unohlanga yabo njengoba ekwazi ukungivundulula ngingale ekugcineni unohlanga ngeke engenalo uhlanga wathi usho kanje ngathi hayi unohlanga lupowerful uhlanga ngendlela eyisimanga yabona ongenalo uhlanga hayi la kumina hayi akangihlolela uvela ngibuza ukuthi uze ngani lapho sekumele kuchaze wena sekumele ngichaze mina ukuthi ngize ngani ekubeni ngizohlola athi bekwenzakalani yini ubonani ukuthi khona into engekho right oyibonayo uyini ubone kwenzakalani uyabona manje usuzongihlolela kanjani sengivele sengikunikezile ukuthi nginenkinga lapha nalapha usuzongihlolela kanjani sezongihlolela ke seqamba amanga ke ngoba naku secaphuna kulento engishoyo kodwa bohlanga nje ngihosha ngike ningini angihosha ngitshene nje uA up to Z omunye aqonde kumina nje athi hayi ma umbone nje uthi uyafuthela uyajuluka bemanzi umbone uthi uyafuthele kathi hayi akazi noma ngakhuluma nima ngicela ubuyele eceleni sikhulume hayi sikhulume ngitshele ngibona hayi futhi ungitshela into ekuyona ngoba umuntu onohlanga ukutshela ngisho igama lakho akutshele ngisho igama lomzali wakho akutshele yonke into njengoba injalo hayi mawami babukeli beSelect Africa TV ngabe nginamanga mina mangithi nina nizwanga kunomuntu mawami lapho othe ekhaya ke manje ngiyafisa ukubona uMagumede futhi ngiyafisa ukuthi uMagumede azongilungisela umsamo wami abantu bakuthola kanjani inamba zami baba ziyavela nje ko TikTok nako Facebook eyoqala ithi 0717291413 eyesibili ithi 0785593309 bese kuthi yokugcina ke ithi 0688872112 ngiyatholakala na WhatsApp ngiyatholakala naseyinambeni zami zonke abantu basizakale ngiyazi ke abantu bayibangihluphe hawu imalini siyaxoxisana bafethu kuyasizwana sesisekhaya sesihleli phansi yebo siyaxoxisana kuyasizwana ungafona nje noma ungWhatsApp sikwazi ukuthi sikhulume kusizwane ngoba ugogo ungithethise kakhulu kwathi mntanami awuzile ekulapheni ukuzokwenza ibusiness kodwa must be ukuthi usizane nabantu ukuthi wena esamlethayo wakubiza amalini ungakuthathi lokho as a profit wena ngoba abantu abasilungisela imsamo ekhathini zamanje uzumuntu ethi 20,000 15,000 25,000 wathi kunabantu abahluphekile abadinga ukulungisela imsamo ungalinge uyenze le nto mntanami wathi mangabe uzokwenza yonke lento uqala yomlahlisa izikhwama uphinde ugeza abantu bakubo wenze yonke lento ubethela igceke uphinde futhi uzomfakela abantu abadala mhlanganise esandleni esisodwa nje phela
isandla esisodwa wonke lo msebenzi mntanami ngoba abantu baxakekile. Uzowuthatha phi umuntu ohola ake ngithi umuntu ohola u6000 uzowuthatha phi u15000 ukulungisa umsamo. Nkosi yami. Uzowuthatha kulo 15000 mezobeka fanele futhi ondla abantu abakhe fanele futhi enze lokho nalokho kushoda ekhaya uzoyithatha phi yonke leyo mali. Wathi mntanami umsebenzi wonke mawenza ungadlula esandleni sakho ngoba wena uzobusiza abantu. Hayi siyathoba kakhulu isikhathi sakho ukuba nawe nje namhlanje kube injabulo enkulu kwi Select Africa TV. Select Africa TV bafowethu niyasilandela enkundleni zokuxhumana ema uthi uyasidinga enza sure mfowethu ukuthi uyangena epage lethu uzoyithola yonke imininingwane yethu uyoxhumana nathi asibona abantu abaziba nayo siyakuphendula nje sixhumane sisondele futhi wena njengoba usibonile sifikile sisuka kudeke kudala njengoba desho nje ukuthi samthola kanjani sasizele kena nathi futhi singafika kuwena wayibona lonto iSelect Africa TV until next time siyabonga kakhulu siyabonga hayi siyabonga ziyakhulisana le insizwa siyabonga siyabonga yeah.